Mu mashuri yigisha itangazamakuru n'itumanaho hirya no hino harimo isomo biga ryitwa communication theories, ibitekerezo bivuga ku itumanaho. Ni isomo rifasha biga itangazamakuru n'itumanaho kumva neza ibitambuka mu bitangazamakuru bitandukanye no kuvumbura icyo biba bigamije. Imwe muri izo theory cyangwa se kimwe muri ibyo bitekerezo ni icyitwa cultivation theory. Igitekerezo kikaba n'isomo cyazanywe n'uwitwa George Gebner hagati y'umwaka wa 1960 n'1970. Ni igitekerezo yitiriye guhinga ibitekerezo, cultivation theories. Uyu mushakashatsi wari uzobereye cyane iby'imyitwarire y'abantu yavuga ko gukurikira ikintu kuri televiziyo ukabikora igihe kirekire bihora byisubiramo bituma ugira imyemerere n'imyumvire y'ibyo werekwa, ukageraho ukabifata nk'ukuri niyo byaba bitari mu kuri. Ibi kugira ngo bigende bitya si ngombwa cyane ko ibicishwa kuri televiziyo biba ari byiza, bibi cyangwa se bikaba ibinyoma cyangwa ukuri. Kubikurikira kenshi gusa birahagije. Ubireba yisanga yarabyemeye. Ibi mvuze uyu munsi benshi mu batuye isi nibyo babayemo. Ibyo babona kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga byose babifata nk'ukuri. Ariko cyane cyane ibi bivugwa kubera imyumvire n'imyemerere abantu bafite ku gihugu cyitwa Korea ya Ruguru. Ibitangazamakuru bikomeye hirya no hino ku isi byumvikana cyangwa se bisomwa n'abantu byashyize imbaraga nyinshi mu kwereka ababikurikiye uburyo Korea ya Ruguru ari cyo gihugu kibi kuri iyi si. Ibi byaraboroheye cyane kubigeraho. Abenshi ku isi babibwiwe kenshi kugera babyemeye nk'ukuri. Barabikurikiye ku mateleviziyo, babisoma mu binyamakuru, kuri internet n'ahandi. Ibi byanatijwe umurindi ariko nuko bene urwo rugamba rw'itangazamakuru mpuzamahanga Korea ya Ruguru yabaye nk'itarwitayeho cyane. N'ikimenyimenyi iyi internet isanzwe dukoresha muri iki gihugu cya Korea ya Ruguru ntabwo ari ikoreshwa. Twese twumvise Korea ya Ruguru nk'igihugu gifunze kiberamo amabi yose ashoboka kuri iyi si. Nyamara hari abantu bita Korea ya Ruguru paradizo ya gikomuniste. Haravuga ko ari igihugu gifite abaturage bakorera hamwe, igihugu kibamo ikinyabupfura utasanga ahandi ku isi, igihugu giteye imbere mu bukungu, kikagira ibikorwa remezo biri ku rwego rwo hejuru kuruta ibya bimwe byo mu Burayi, igihugu kibamo isuku itangaje, igihugu gikomeye mu by'igisirikare, igihugu utasanga mu muntu utagira haba. Niko bavuga. Mu by'ukuri ukuri ni ukuhe ku gihugu cya Korea ya Ruguru? Ni ibivugwa mu bitangazamakuru cyangwa ni ibivugwa n'abemera ko Korea ya Ruguru yahinduye igihugu kibi nyamara igihugu cyiza? Reka tuvuge kuri iyi ngingo. Mu mateka Korea ya Ruguru yatangiye kubaho ari igihugu cya gikomuniste. Komunisme ni uburyo bw'imibereho aho abari mu gihugu bakorera hamwe byose bagasenyura umugozi umwe, nta wikubira cyangwa se ngo ari utundi. Umutungo wose w'igihugu uba ari uw'abaturage bose. Korea ya Ruguru yabayeho nk'igihugu mu 1948 ibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete n'Uburusiya bw'ubu. Icyo gihe bashyizeho uburyo bwa gikomuniste burimo ko leta ifata imitungo yose ikaba ari yigenzura ndetse n'ubukungu bwose. Leta ni igenera abaturage. Ishyaka rya Workers Party of Korea WPK niryo riyoboye igihugu kuva icyo gihe. Ni naryo rukumbi riri muri iki gihugu. Kugeza ubu Korea ya Ruguru na cyane ko ifite imizi muri komunisme iracyakora zimwe muri gahunda zayo mu buryo bwa gikomuniste. Ubu iki gihugu kiyobowe mu buryo bwitwa socialist state. Bayobowe n'ingengabitekerezo bita Juche. Juche ni ingengabitekerezo cyangwa se ideology yazanywe na Kim Il Sung. Uyu niwe washinze Korea ya Ruguru anayibera perezida wa mbere. Ni sekuru wa perezida uri ubu ngubu. Juche ijambo risobanuye kwigira cyangwa self reliance. Abayobozi ba Korea ya Ruguru guhera kera cyane bacengewe n'imvugo y'uko akimuhana kazi imvura ihise. Biga kubaho bonyine nta bufasha bakeneye ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Gusa mu myumvire yabo basa n'abarakare, bakabindwanyi kandi ntawe gutinya bafite. Ukuje bakwakira uko. Iyi miterere n'imikorere imeze uku bayitewe no gushyira imbaraga nyinshi mu kugera ku bwigenge bw'igihugu cyabo mu buryo bwuzuye. Bafashe imbaraga zabo zose bazishyira mu gisirikari. Korea ya Ruguru uyu munsi ifite igisirikari giteye imbere cyane. Ikindi bakoze ni ukwiga ikinyabupfura ku rwego rwo hejuru kandi bagitoza buri wese. Abaturage batojwe kumvira nk'uko abana bumvira ababyeyi babo. Abaturage muri Korea ya Ruguru baha icyubahiro abategetsi babo ku rwego utabonye henshi. Umutegetsi w'iki gihugu Kim Jong Un ise yasimbuye
na sekuru wasimbuwe na se bafatwa nk'imana muri Korea ya ruguru. Umuryango w'Abakim uyobora iki gihugu wubahwa ku rwego utabonye henshi. Kuva Korea ya ruguru yabaho mu 1948 imaze gutegekwa n'abategetsi batatu bose bo mu muryango umwe. Abiganjemo abo mu burengerazuba bw'isi bakunze kuvuga ko iki gihugu kiyoboreshwa igitugu gikomeye kitabaye ahandi ari hose ku isi muri iyi myaka ya vuba. Ni igihugu kitigeze kimenya undi mutegetsi utari uwo muri uyu muryango w'Abakim. Korea ya ruguru bwa mbere yayobowe na Kim Il Sung wabaye perezida kuva mu 1948 kugera mu 1994. Apfuye asimburwa n'umuhungu we Kim Jong Il yagiyeho mu 1994 ageza mu 2011. Uyobora iki gihugu abari byose, abari perezida w'igihugu, akaba umuyobozi wa komisiyo y'igisirikari, akaba umugaba w'ikirenga w'igisirikari, akaba n'umuyobozi mukuru w'ishyaka ry'abakozi. Kim Jong Il amaze gupfa mu 2011 yasimbuwe n'umuhungu we Kim Jong Un. Uyu yagiye ku butegetsi mu 2011 ubwo yari afite imyaka 28. Kim Jong Un akijya ku butegetsi yakomeje gahunda yo gukomeza kugira igihugu cye umwanzi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Akomeza umugambi wo kwita ku gisirikari no gucura intwaro za kirimbuzi. Yibukwa cyane ku nama z'amateka yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko na Donald Trump ndetse n'izo yagiranye na perezida wa Korea y'Epfo. Ibi bihugu bibiri n'abanzi bakomeye cyane ba Korea ya ruguru. Birasa naho ubutegetsi bwa Korea bwanze ko igihugu cyabo kinjirirwa n'amahanga, maze bashyiraho amategeko akomeye cyane. Korea ya ruguru ibaye mu buzima bw'ibanga kandi bavuga ko ntacyo bitwaye kwibana. Abaturage baho nabo basa n'ababitoye cyane. Bavuka bigishwa ku isi yabo kandi bakunda y'amahoro ari Korea ya ruguru ubwayo. Bigishwa ko amahanga abanga cyane kandi ashaka kubica, ku isonga bakavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Abaturage ba Korea ya ruguru bigishwa gukunda igihugu no kubaha ubutegetsi bwabo mu buryo bukomeye cyane. Nicyo bavuka bigishwa, nta kwivangwamo n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose giturutse ahandi. Kugira ngo ibi bigerweho muri Korea ya ruguru bafashe ingamba zitandukanye zirimo gushyiraho ibyaha n'ibihano bikomeye ku bintu rimwe na rimwe bisanzwe ahandi. Hari za sakirirego ziri muri iki gihugu, ni ukuvuga bya bintu ukora ukabukoza icyaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko. Kujya ku mbuga nkoranyambaga, icyo ni icyaha. Korea ya ruguru ni kimwe mu bihugu bike ku isi aho abantu badafite uburenganzira bwo gukoresha internet isanzwe ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Iki gihugu gifite internet y'imbere mu gihugu bakoresha yabo intranet. Amakuru ashyirwa kuri iyo internet acungirwa imbere mu gihugu ntasohoka. Abaturage basanzwe ntabwo bashobora gukoresha internet cyangwa se kwinjira ku mbuga nkoranyambaga nk'izi dukoresha twebwe. Ibi ngo bishobora gutuma bagira ibitekerezo mvamahanga. Abategetsi muri leta nibo bemerewe gukoresha internet isanzwe. Guverinoma itinya ko gutanga uburenganzira bwo gukoresha internet bishobora gutuma abaturage ba Korea ya ruguru babona ibitekerezo biturutse mu mahanga, cyane cyane ibishobora gucamo igihugu ibice. Kubera iyo mpamvu leta ikoresha uburyo bwo gukumira amakuru mu buryo butandukanye kugira ngo irinde ko habaho kurwana n'ubutegetsi. Ikindi kibujijwe muri Korea ya ruguru nuko ibinyamakuru bitanga amakuru n'umuziki byo mu burengerazuba bw'isi hari imyanzuro ikomeye bifatirwa. Ibi nabyo ni icyaha gikomeye. Ibinyamakuru byo mu burengerazuba, ibiganiro kuri televiziyo, za filme ndetse cyane cyane umuziki birabujijwe muri Korea ya ruguru. Ibintu byose bituruka hanze y'igihugu, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa muri Korea y'Epfo, bibonwa nk'ibyago kuri sosiyete ya Korea ya ruguru. Guverinoma ibona ko guhuza ibitekerezo byo hanze byaba intandaro yo kuzamura ibitekerezo bishya bishobora guteza ibibazo. Guverinoma ishyira imbaraga mu kubungabunga ishusho y'umuco w'igihugu, igashaka ko ubuzima bw'abaturage bukomeza kubaha umuco n'ibitekerezo bya leta. Ikindi cyaha ni ugutuka cyangwa kurwanya ubutegetsi. Muri Korea ya ruguru gutuka umuyobozi w'igihugu ndetse n'umuryango we, ubwo ni Kim, ni icyaha gikomeye cyane. Nubwo bitaba bigaragara nk'ibikorwa by'intambara, ibyo gukora cyangwa se kuvuga amagambo atishimirwa n'ubutegetsi n'umuyobozi Kim Jong Un bishobora kugira ingaruka zikomeye kandi mbi cyane muri Korea ya ruguru. Ibi birimo no gukwirakwiza ibihuha cyangwa kuvuga mu buryo butagaragaza ikinyabupfura. Ubutegetsi bwa Korea ya ruguru bwubakiye ku kinyabupfura n'icyubahiro kitagira ingano gihabwa ubutegetsi. Ibyo gukoresha amagambo cyangwa se ibikorwa byo kwamagana umuyobozi biba byerekana guhangana n'ubuyobozi bw'igihugu, bikaba ibintu bidakwiye kubaho, bitababarirwa. Ikindi kibujijwe ni ugukorera ingendo mu bindi bihugu.
abaturage muri Korea ya Ruguru ntabwo bemerwa kujya mu bindi bihugu batabanje gusaba uruhushya rwa leta. Ibyo kugerageza kuva mu gihugu bitazwi cyangwa kujya mu bihugu bitavuga rumwe n'ishyaka ry'abakozi ni icyaha gikomeye. Nubwo hari ababigerageza, iyo agarutse mu gihugu ahura n'ibihano bikomeye cyane, harimo gufungwa cyangwa si ibihano bibabaza. Ibi ni uburyo bwo kugenzura abaturage no kubabuza kubona uko abandi babayeho mu bihugu bitandukanye, kugira ngo bataza kugira ibyo bangiza byamaze kubakwa muri Korea ya Ruguru. Leta itinya ko ibyo gukora ingendo bishobora gutuma abaturage babona uburyo mu bindi bihugu abantu bitwara uko bashatse, bityo bagatangira kwigira intyoza bashaka kubikora. Iyi mibereho yo muri Korea ya Ruguru ngo ituma abaturage bashyira hamwe bagasenyera umugozi umwe, kubera ko nta kindi baba bazi usibye ibibera imbere mu gihugu. Nko mu birebana n'ubukungu, hari ibyaha bikomeye biri muri Korea ya Ruguru, ariko ahandi bikaba ari ibintu bisanzwe, nko gucuruza ku giti cyawe cyangwa gutangiza business yawe. Mu bukungu bushingiye ku igenzura rya leta, gukora ubucuruzi ku giti cyawe biba bibujijwe. Kwiba imyaka mu murima, iki nacyo kiri mu byaha bikomeye cyane muri Korea ya Ruguru. Kwiba ibikomoka ku buhinzi bifatwa nko guhungabanya amategeko n'imiterere ya socialisme. Ikindi ni ukwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu. Iki ni icyaha gikomeye cyane gishobora no guhanishwa igihano cy'urupfu. Ibindi byaha birimo guhunga igihugu, kugerageza kuva mu gihugu udafite uburenganzira ni icyaha, ibi twari tubivuze mu kanya. Kureba cyangwa se gukwirakwiza amakuru y'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, gukoresha cyangwa gusangiza abandi ibitangazamakuru bitemewe na leta ni icyaha gikomeye. Ikindi cyaha gikomeye muri Korea ni ugusenga, cyane cyane ku bakristu. Nta buzima bw'insengero cyangwa se gusenga biba muri Korea ya Ruguru. Ntabwo bishoboka ko muri iki gihugu hari abantu bahurira hamwe basenga, kubera ko hirya no hino haba hari abantu bagenzura ko hari abantu bihuriza hamwe ngo bajye gusenga, cyane cyane abakristu. Ibi nabyo ni icyaha gikomeye cyane gihanishwa igifungo, kujya gukoreshwa imirimo y'agahato cyangwa ukaba wanicwa. Ikindi cyaha gikomeye muri Korea ya Ruguru, birabujijwe kandi bifatwa nko kubahuka kwitiranwa n'umuyobozi w'igihugu Kim Jong Un cyangwa se abamubanjirije nka se Kim Jong Il na sekuru Kim Il Sung. Ntabwo byemewe kwitwa Kim muri iki gihugu. Iri tegeko rireba abana bavuka n'abafite ayo mazina bategekwa kuyahindura. Impamvu nuko muri iki gihugu haba icyitwa culte de la personnalité. Ubu ni uburyo bwo gusingiza cyangwa se kuramya abategetsi b'iki gihugu. Ubu hano nabo mu muryango wa Kim. Kubuza abandi kwitwa amazina y'aba bategetsi b'igihugu ni uburyo bwo gushyira abo bayobozi hejuru y'abandi bantu bose no guha amazina yabo agaciro kadasanzwe. Kwitiranwa nabo ni icyaha gikomeye cyane. Ibi byose bigamije gushyiraho icyubahiro cyihariye cyane ku bayobora Korea ya Ruguru no kwemeza ko ari abantu badashobora kugereranywa n'abandi bose. Mu by'ukuri bavuga ko amazina yabo atari amazina asanzwe nk'aya ngaya twitwa. Yo ni ikimenyetso cy'ubutware, ntabwo ari ikintu wapfa kubona gutyo gusa. Hari abemeza ko iyi mibereho ituma ibihugu bishaka kurwanya Korea ya Ruguru bitoroherwa na gato, bigasa n'ibyabananiye kugeza ubu. Bikemezwa ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byananiwe kugira icyo bikora kuri Korea ya Ruguru. Icyo bisigaranye gusa ni ukugaba ibitero kuri Korea ya Ruguru hifashishijwe itangazamakuru. Niyo mpamvu tuzi ko muri Korea ya Ruguru ngo nta kintu kizima kiriyo, gusa ibi siko bimeze 100%. Iyi Korea ya Ruguru ifite umurwa mukuru witwa Pyongyang. Kubawugezemo bavuga ko uyu murwa ugaragaza ko iki gihugu cyihagazeho, kandi akenshi ngo kitavuga uko kiri. Ni umujyi wubatse urimo inzu zikabakaba ku bicu, ukaba umujyi usa nk'indi mijyi yose yo mu burengerazuba bw'isi. Ariko nanone harimo n'ikintu cyo gusa n'Ubushinwa. Muri Korea ya Ruguru mu mijyi yaho ibintu byose biba biri ku murongo, hari ikinyabupfura mu baturage. Ikigero cyo gukora ibyaha kiri hasi cyane kurenza ahandi. Abaturage muri Korea ya Ruguru ni 26,000,000, nikibarurisha imibare ryo mu 2024 ribigaragaza. Ni igihugu kiri mu burasirazuba bwa Aziya, neza mu majyaruguru ya Korea y'Epfo. Birumvikana bahana imbibi n'Ubushinwa, Uburusiya n'inyanja y'Abayapani. Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu byafatiwe ibihano byinshi n'amahanga mu myaka myinshi ishize, ariko birasa naho ibi bihano bitahungabanyije iki gihugu kubera ko kiza uburyo bwo kubikwepa. Ibi biterwa nuko kuva kera iki gihugu ubuzima bwacyo budashingira ku bihugu by'amahanga. Gahunda ni ukwigira uko byagenda kose. Aya niyo mahitamo yabo. Ubukungu barasaranganya, abaturage mu gihugu bagafatwa nk'abana, ubutegetsi bugafatwa nk'umubyeyi. Ntabwo bakorana ubucuruzi n'ibihugu byinshi usibye Ubushinwa n'ibindi bike birimo nk'Uburusiya. Iki gihugu gifite uburezi bukomeye kandi gifite ikoranabuhanga riteye imbere cyane. Ibi bigaragarira mu gisirikare. Korea ya Ruguru
ntabwo ikomeye gusa mu bukungu cyangwa se diplomasi. Ubuhangange bwayo bunashingiye ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu gisirikare nk'uko nari mbivuze. Bafite gahunda yo gucura ibitwaro bya nucleaire, ndetse iyi gahunda yatumye iki gihugu gitunga bene ibyo bitwaro, ibyerekana ko n'uburezi bwo muri iki gihugu bufite ireme cyane cyane mu by'ikoranabuhanga. Ibisasu bafite nibo babyikorera n'ikoranabuhanga ribikoresha. Bafite nka ICBM, bya bisasu byambukiranya imigabane. Bafite ibindi bisasu bya kirimbuzi, bakora za drone zifite ikoranabuhanga rihambaye. Umwanzi wa mbere w'iki gihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'umuturage wo hasi arabikubwira. Hari ibinyamakuru byandika ko intwaro zikomeye iki gihugu gifite zateye ubwoba n'ishyari ibihugu byo mu Burayi na Amerika mu buryo bukomeye cyane guhera mu myaka myinshi ishize. Amerika yagiye ikoresha Korea y'Epfo mu gukoma mu nkokora Korea ya Ruguru, ariko bisa n'ibyakomeje kwanga. Korea ya Ruguru igisirikare cyayo ni kinini cyane kandi gifite discipline iri ku rwego rwo hejuru utapfa kubonana ikindi gisirikare. Ni nacyo kinini kurenza ibindi byose ku isi. Iki gisirikare gifite abantu miliyoni n'ibihumbi 200. Igisirikare cya Korea ya Ruguru nirwo rwego rwitabwaho kurenza izindi zose mu gihugu. Kigizwe n'ibice bitandukanye, birimo icyiciro kigizwe n'abasirikari badasanzwe, special forces. Iki gihugu ni nacyo gifite umubare munini w'abasirikari badasanzwe kubera ko gifite abasirikari 200,000. Iki cyiciro nacyo kirimo amashami atandukanye. Icyahuriyeho yose ni imyitozo ikomeye n'ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru. Icyiciro cya mbere cy'aba basirikari ni abakora ubutasi, ibikorwa bidasanzwe by'ikoranabuhanga n'ibindi. Mu 2014 iri shami ry'igisirikare cya Korea ya Ruguru ryashinzwe kugaba igitero cy'ikoranabuhanga kuri kompanyi ya Sony y'Abanyamerika. Ikindi cyiciro ni abarwanira ku butaka, ni abakomando badasanzwe batojwe kurwana mu buryo bwose bwabo bwa kinyeshyamba, n'ubundi batojwe kandi gukora ubwicanyi ku kigero kiri hejuru. Aba batozwa kuguruka ku misozi nk'abafite amababa, kuba mu mazi no ku butaka, batozwa kugaba ibitero bitunguranye ku mwanzi, kurwanira mu buvumo ndetse no kugaba ibitero bidasanzwe mu masaha y'ijoro. Ikindi cyiciro mu bagize special force ni abarwanira mu mazi, Marines. Aba batozwa gukora ibitero bihutiyeho byo ku nkombe z'amazi ayo ariyo yose nuko yabareshya kose. Batozwa kugaba ibitero ku byambu ndetse no kurwana baca munsi y'amazi. Mu myitozo bahabwa harimo kubakomeza yaba ku mubiri no mu mutwe, harimo kurwana badakoresheje intwaro, gukoresha intwaro z'amoko yose, kumanukira mu mitaka, kwibira mu mazi, guturitsa ibisasu n'ibindi. Abaturage muri Korea ya Ruguru by'umwihariko abafite umubiri udafite ikibazo bategetswe gukora igisirikare imyaka runaka. Ni gahunda yatangijwe mu 2015. Abagabo baba bagomba gukora mu gisirikare nibura hagati y'imyaka 10 na 15. Abagore baba bagomba kumara mu gisirikare hagati y'imyaka 6 n'7. Abana nabo bahabwa inyigisho z'ibanze za gisirikare. Abana bari hagati y'imyaka 6 n'7 mu mashuri bigishwa amasomo y'ibanze y'igisirikare. Tugarutse kubibujijwe muri iki gihugu, muri Korea ya Ruguru amapantaro azwi nk'amakoboyi cyangwa se jeans arabujijwe. Ubu bwoko bw'amapantaro bukundwa na benshi ku isi bwaciwe muri iki gihugu kubera ko bayafata nk'ikirango cya capitalisme. Amaherena muri iki gihugu ntiyemewe. Guhindura amabara y'umusatsi ndetse n'imyenda twita kwiriho ibikabyo cyangwa iriho ibintu byinshi nabyo birabujijwe. Muri iki gihugu abaturage biyambarira imyambaro iteye nk'iya gisirikari cyangwa se imyenda yo hambere kuri twebwe. Muri iki gihugu kandi abantu binyogoshesha inyogosho zemewe na leta. Izemewe muri iki gihugu ziragera kuri 15. Nta misatsi miremire yemewe kandi inyogosho nk'izabo mu burengerazuba bw'isi zirabujijwe cyane. Nta muntu wemerewe kwiyogoshesha nka Kim Jong Un uyobora iki gihugu. Ni byinshi bikorwa muri Korea ya Ruguru bituma iki gihugu kiba uko kimeze uyu munsi, kikavugwa nk'igihugu kibi kukibamo kuri bamwe, abandi bakavuga ko izo ari propaganda zabo mu burengerazuba bw'isi.